YPG piştî kotaxa neşwa û vêlat kontrol kir, niha ber bi panorama û kolîja aborî ve diçe. Bi lez û bez navçeyên destê Daişê de li bajarê Hesekê kontrol dike. Weke berpirsyarên YPG dibêjin, tenê ji sedî 5 yê bajarê Hesekê li başûrî û bajarî destê Daişê de maye. Berê li vir şer û pevçûn di navbera hêzên serbertêşa Sûriyê û çekdarên Daişê de diqewimîn. Lê hêzên Sûrî di wî şerî de rastî şikistineke mezin hatin û vekişiyan û ev hemû navçe ketin bin destê Daişê. Piştre YPG mudaxeleyê kir û çekdarên Daişê ji gelek tax û navçeyên başûrê Hesekê derxistin û niha şerin nêzî panorama û taxa zuhûr di navbera YPG û Daişê de derdikeve. نحن الآن نقف بمنطقة النشوة الغربية ومنطقة فيلات النشوة. هنا كان المركز الأساسي لهجوم داعش على المدينة وهنا ام نهال النشوة روجاوا و ولات النشوانه. اف جهه استراتیجیک بوج ایریشا داعش ره بو سر باجار و اف همو دبن دست داعش ده بو. و زیادتری بسپین روجان د نوبر داعش و رژیم ده شر لور بردوام بو. لی YPG د دمک یکنده کاری بو و نافچه کنترل بکه و جسدی 95 نافچین د دست داعش ده لی حسکی رزگار کرد و تنه کلیجا آبوری و در دوراوی و پانوراما مایه و د دمک نزیک ده ورن کنترل کردن. وما يجاوره هو البانوراما، والآن الوحدات تعمل على تطهيرها بالكامل خلال الساعات أو اليومين القادمين، وبذلك تكون الحسكة محررة كاملة بشكل كامل. çekdarên Daişê li taxa neşwa wêraniyeke mezin li doxa hiştiye û li wê taxê kevvir li ser kevvir nehiştiye û hemû avahiyên wê ketin û êdî bi kêrî rûniştinê nayê. Lê di şer de weke divan dîmenên nû de têxuya kirin, cenazeyên bi sedan çekdarên Daişê li nav kolanên wê taxê ne. قبل 3 أيام تم تحرير هذه المنطقة. بری سه روزان او ناچه هات رزگار کرن و جالیه YPG و YPG و هات کنترل کرن. داعش دست به ویران کاری کر و همو کلان بمب کرن، اتومبیل و موتوران بمب کرن. YPG هات و داعش جور درخست. پشتی کنترل کرن اتاق نشوا و ولات هر وها مسکن شبابی جی کنترل کر. على حي النشوة فيلات. YPG 10 روزان دست به اپراسیونا کنترل کرنا تاخین باشوری Hesekê kiriye کوپرانیا خلکی وان تاخان عربن. تevî ku destpêkê de red dikir di şerê çepera başûr de beşdar bibe. Lê piştî ku artêşa Sûriyê li wan taxan rastî şikistineke mezin hat, êdî YPG ne 4 mah mudaxeleyê bike û niha navçeyên kontrolkirî destê çekdarên YPG de ne. Lê hîn nexuyaye ku gelo ev navçe wê car din radestê rejimê were kirin yan wê her dest YPG de bimîne. قد بدأنا بالحملة منذ 15 يوما. بدأنا من النشوة الغربية. اف ده روژن مدست به اپراسیونه کریه. مج نشوا روژاوا دست بکریه YPG و YPG نافچه پاقش کرن وکه هونده بینن. دماکو داعش جنافچه کی ودکشه ویرانی لپی خواتینه. دماکو داعش جنافچه کی ودکشه ویرانی لپی خواتینه. دماکو در باسی جه کی دبه بمبه اندشینه و دماکو جه دردکه و دست به تقاندن اوی جهیدکه و ویراندکه. امپر کیف خاشن به سرکفتنه. به تایبت اف نافچه برفره جالی YPG و هات کنترل کردن. اف محکونی و که حکومت سوریه نگاری بوان نافچهان کنترل بکه و تقزنجک نداگلین حسکی. نها تاخین باشوری حسکی نشوا و غویران و هن تاخین دن به تمامی ویران بونه و پر زحمت خلق سیویل ینوان تاخان که همو عربن و گرن سرمالین خواه جبرگو تو مالک بساغی نفلتیه و به تمامی او تاخ ویران بونه و تنی وکه بیر آنین شرمانه. برا دوست عزیزی رو داو.